Pini pai pai ni pai krip ho arni India ke jok wan arni mati Independence Day ketalon arni pen pacheton dunsi Women Kirby Student Association atum pen difu Arboretum Cum Craft Center along ningarong pen ketalon dun. Bangso ketalon ponahut osomar hendo khaya medi ami theng tom la pen khai long ri ache the pu pen Independence Day arni pen pacheton dunsi nona kai osomar atum hema long phone ke lang pen ke pathui hin aning ki hang hi la pen kating ni pen jok phone anatsi aning do vertiti la hai pen ki pajok tun chia phan pu pen WKSA to matha ponsi osomar to ma phan ki chu ahormu mati ki patwa son volleyball football la pen carom board ki pajur pon la sipini ni tum ladak 15 August tu pacheton nun sipini ni tum somar phan same ni tum hin pen women KSA song pa ni tum ki jui ahormu ron paniklo volleyball la pen ke football la pen ke carom board la peson se ni tum somar dum han lai hormu ke ron panalam the bang ke la pulo je no lo makaya bang ke hemlong same mobile hormu bang bisi koi ot pol hai khela dula bang khela le po a mind matel hai ka matha bang la mobile na so si matha dam rong te la se non la bang so khela hormu tum ki pidun bang ke mo la hai somar hole tum la bang so khai long ri long a chit a me de la hai somar pena jok se mo same tum club karbe long ri sta me a theng tom mata a me de do po se de tum la bang so khela dula pen alang tum hem pakhela nang pen se tum pini women KSA song pen alang le tum phan somar phan ron paniklo. News report KTV News.